Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit Nabi sang bungong kumbe hana janta te si kamala sakit nyan siat ban bungong laye sahbatan te so pegahana Nabi nekun ulun nyawafut karab ngon sukrut malaikat ba ban dengo katongan wafut bandum merut tijoh imata ban dengo katongan wafut bandum merut tijoh imata di Abu Bakar nekun leri jang hati kalekang kamonyo tumna menyokatan le ya Rasulullah kagadah tua dum asadunya menyokatan le ya Rasulullah kagadah tua dum asadunya tengah nyan bandum baca selawat Nabi wafut malaikat dum malaikat nutrun ubumo dijud sago nepreh maulana Yugon balot ni ya Rasulullah tamong Fatimah nucumba dada berdoa Aisyah nucumba tala Sofiyah ni ba keneng bandua temadi hafsah ubon Maimunah nucum geliung tua di Juwairiyah nucum di kaki Hindun di pipi antara mata di Juwairiyah nucum di kaki Hindun di pipi antara mata tema di saudah dada si belahwi ditentang hati nepejap muka ramlah nucum dimiup taku Zainab laju dimiup dada
Hasan ngan Husain bandua gopnyan palut jaljongan nesampu muka ban kabe nekalon baru nepegom gampe bak muka selesai ikan kafan yang bebewan Ali Murtada yang gulam oleh Salman Farisi yang gulam gaki ya Abu Bakar yang gulam oleh Salman Farisi yang gulam gaki ya Abu Bakar Umar Usman Tulengan Ali ditentang hati nepejam muka Umar Usman Tulengan Ali kanan ngan kiri ditentang dada Hasan ngan Husain nesetun baga lambulun petlah pengecuaca pesaritan Usman Ali tema yang play Sayyidina Umar Salman Farisi nebulan bate yang dang baule ya Abu Bakar Salman Farisi nebulan bate yang dang baule ya Abu Bakar sakit Nabi sang bungong kembe hana jantate si ada kamala sakit hanya nasiat ban bungong laye sohbatan te so pegahana Nabi nekun ulun nyawafut karab ngan sukret malaikat bang aban dengo katongan wafut Bandung merut tijai mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.